Thomo na Twiyîkeni County ya Meru Esther Rukunga na ririte utongeria wa Governor Mutuma na kubuka thabune ne akiaria kagita karia uchemanitie na kiama baikundi ikumenyekana ta Neema CBO. Rukunga ugite Governor Mutuma nethiritwe agicheja na kiri utungatira Meru na kureta mirandi kathumbe awiti na mbere akeja na ngerekano na rwangirwa kithomo ndigu na atarite antu batikangaratano ni siasa ciaregani bao bage siasa indibete na mbere gukara kiri Thirikarî kenda bakunika kinyankuru ki Dennis Mugendi na ripoti je. Minister wa kithomo na Twiyîkeni County ya Meru Esther Rukunga akinyite ntureni ya Mangara wandi ya Igembe East kuria ariungirite gikundi kia matura kia Neema kuringira ndebe kuthirwa kwa ipindi biri kwa Governor Mutuma Ntoithinkia uria kuana itete ngogita ng'ana ikono ringi irio waki wa polytechnics kirasi na ingi inyingi kurio wandine iji Kabwera Thirikarî Mutuma Ntoithinkia Governor wetu wa Meru County erutete ngui karuta ngui piu na boeta mtobo kasia abokacha bwera Governor wetu ate kuruta ngui babu botonete amedo tokeyo kacha wandie kutena sibitari ndambiro toto umete kurura totena kirasi tekeo ao kyakwateke to wa bureterete Esther athira Governor Mutuma arita ngugi imariri nabo akariba karumana na gisari kia bare bakuregana nawe kou ndienda bwate ndakaye yeto wetu Governor Mutuma Ntoithinkia baba ringa inywe baringe bwebo ba ni meto baringe bi baba rutango ina bobete atia barute no to kwena anto basiasa na kwena leaders kwena tongeria kou anto bauba manywa rekane yabo kwa baruma no koro iwe mtu ajaria kinye imbechi akwe cha kumuruma munenkanerie nao aba norore kwa mbere batwe leaders totamo kinyela lakini woni ruare mbarasi na Mutuma wanu ni wanu timu Governor Mutuma Ntoithinkia totokera atwe akoro tumerete na tutamwe Dennis Mugendi weru njuma ntoreni ya Mangara wandi ya Igembe East Igembe Central County ya Meru.